Кашне ача мен енебеті пулсан пулдарулы шавдаланда вақытразыр хазанамалла даландарма шеш білмелі. Шубашкарды кандыр хевеляныш районинчи ачасын бешамрыксен пулдарулық шүртне жүреген семде церлиенлі адаланашы. Бұл шутра юрлас ташлас енебе сахалмар шиденюды вашы. Максим Героев щичемеш классра вренить. Туслы хора аржинача игибинде вынылтымеш шулдан бажюреть. Кундана амыш элзегельня. Валана пур енебеде пулышса хавгаландарса буматырыжать. Унын кежендемегеде юрлама жүреть. Ытларах Максим туслых тыван жыржы шинчень патриотла юрзем юрлама камылать. Хор репертуарынче чевашла хайлавземде бур. Балшутра савны Шубашкар, воя тада ытыземде. Бізіне Максим да хаваспақ шырандарать. Туслы хора жүреген әжесем терлі фестивальбе конкурса хастар хочынайша. Бізем Хузан, Сочи, Ешкарала, Аслы Устюк, Мускав хулысынче хызен пулдарулық негадартына. Максимын бара чибар ремеш пызык шиденеве, игебінде вындо хармаш шулда Пятигорск хулынче булна. Ундавал икемеш вырын нежынна. Шиче жыл хышынче аржинаджан темен жүхлі награда бұғынна. Туслы хорын ердюше Елена Данилова музыка әжесіне терлі енлі адаланма бұлышныне, математика рада, сывлыға да жиріплетніне балырдыры. Хорка жал Чуваш республикин тесліхлі ажабыжа ушкіне яда хүделене. Коллектив халықсен бұшынжи опера фестивалінжи Борис Годунов тада пиковая дама постановкасынжи де худшынна. Максим Малашне де хайын бұрнышне музыка баши ғындарасшын. Эбе туслы хора шетешур шуредеп, хортаты печенте, юрладап, итларахмана патриотла, юразым келешеші. Эбир хырба терлі хуласынчи, конкурсынчи, хастар худшанатпар, малату гатпар. Ачасынбе жамырксен пулдарулық шүрденже шавын бегех вуны жулаяғын Катюша халық ташызен ансамблі тоғышлы ішлет. Ачасыне Екатерина Петрова варендет. Ансамбльде улды ушкан пуре шырытла ача жүрет. Анастасия Чернышова вара ушкан рейс салистын жен пөре. Хеража ансамбльде улды жул. Тажы ысталық не вара ачас аден жен бұшлаза. Вуны жулытла дуптать. Тажы манжын уйрым борны штет хер. Она уйрымақ тударта шыдытканлать. Ушкан терлі жайры конкурсыне худшынать. Хазин пулдарулық не терлі хулара қадартма пулдарны візем. Настина варачи пызык шиденеве Питерде болна. И кемеш степенлі лауреат ятнешін зейліне. Кыжал варахер пулдарулықры андалужын Чуваш республикин пыштығын стипендине тивешне. Шағы малашне тада таружырлырақ пулма хистеть. Теть Настя. Халі Катюша ансамбль хузанда булаган пилек шылдар халықсым хушынчи конкурсын финалне худшын махадырленет. Чувашенькаларым вали Оксана Верликова, Михаил Солин.